Cũng được thì lòng bắt đầu lạnh rồi. Yêu quan thì yêu quan nó xin nó yêu. Tay ni nama lagu tua. Lạnh quan. Nga ngawan nama di. Ngawan ni ban pek ni ka film yanot keno ani ko video dos masilom. Te ngapan ki jingsan mo na ki ka mo ailam ki jingsan mo mimi ki kasi mo. Kentam ni toro tolong ba lak sempau mo. Te wan ailam ki jingsan ko video mo kon pek ni film. Te I don't say actors semua keren. Tay kung ni ban sana ka film. Kali ko dito na ko ba man aja ka sana ka film. Tay film actor terus apa. Ni para asing Indonesia. Mà thì là bây anh cái film cái cái chữ năng trong này cái film không? Bol ki jismen mo na patay. Ipa ka film wan ni ka tikman na jo. Ipa ko ni ite. Wan sa ki ni tikman na jo. Nah, apa jadi kau bahas lalong produser ya? Kita lalong produser. Oh, ada produser juga music video kesan-kesan Pak Nan Boy karena di 1 million view. Saya ketika upcoming film Man Ami Sherlyn selesai Bapak kamu. Saya ini sampai dan tidak ada film di sana. Lama Pak video selama. Tapi ya ka series bang sedang shoot sementara jom pada berani musuh. Nanti barakana ni halas kanda music video makipan di kesehatan mereka channel pelai remiwan di official channel production Di aktris pan, no, ada nih yang kau ikat film di serial collection mentah. Nah, tinggi kah serial? Lalu kita buat misalnya. Nah, Kalian ini ikut dan kita. dari selain dia nampak, oh, siapa ni? Pada orang deh. Saya mentah bidang ke film ni. Film pedan mentah. Tapa kasado ni pakai tu. Film lendet tapa musik Ibrahim Song. Yang ini studio tu tak kira nama kopi. Aku amah bantu kita pi juga berama dan alam saisin ni ka film yang kena film golong kami tenat bebas bah. Wan aini kita diksan fit like macam pi film golong tenat bebas. Ngamen iba nabrak film mah de kalau ngapla itanat syahi de ban ailam gi kerjaan ban yarap lam ini mah kinong tre ni kam film hitam director ikmen mah ada kawal kabun riu mah ayat yo de entah gila isu de gi film i biang menrakan isu de entah ban ini de semua menyuan begini film Tapi film kau beri siapa kadon yang menuan kau biju. film kapa semata mga tindon hi kentam ga erang gawe de kuat nusor anta batka syukur anta saka film gemar baru ngadon neta indian de kan siap de kasawan itu no Nah, risiko ni kita berkomentar lima. de